Kuma riboti ya mutari ya madhabu ya thirikari kana urita njano kwithira kirekerwa kire county mwanya mwanya na muno county ya Meru anakugite muthutrayo kisiasa urotumiri bwa mbeca cia county milioni 750 nyuma ya kurekana itikumena ara ire nende seneta wa Nandi Chiregai na kwithira kuri sio chunku na ina mbeca ire na te county ya Meru akini county riboti ire kite kwithira Ciaca na kuona mbeca cia county nitumikitira kutibuna ku county ya Meru MCA Bambungu ne barekete kwa belia murandi yoya ni bongombe bakiwa yuteno oguni kire akariba county ya Meru onde bagwa murandi yoetie ya MTF kinyabo thai yutiko kuna akari no tumbura netete kura na mwaka uthirikari ko yutite kuingwa no tegento kironekana mwaka thai ke kuguna mukari ndene ya matura kire wondi 45 tukubarware barabangwa ati kwa remantu yande na MCA wa Ntima West Mheshimiwa Patrick Ntororo na dina MCA wa Nkwene Martin Kome Makasi ni babangwa ati kwa radio ronoro kenda kumenya imbio biongo bikwendelea ndene ya county ya Meru muno kire utumiri bwa Kigiina kia county arena batukulu 40188 namba yetu SMS through live kire Facebook through live kire YouTube idira wetu diata na wetu comment ye kunkedra nkidoma ntumiri twita na mbere na mbango karibuni sana waheshimiwa. Asante sana. Thank you. Ama na senior member. Ai ranking. Mheshimiwa Makasi inkwenda tuambiririe na murandi wa Yongombe. On Tuesday nibo aringire kura na bo murandi yo yututethia kariba Meru plus ngombe moya amuna shind ya 200,000. Bibira atumire bo bele murandi yo na governor agreement yewe ariwe akiri kwanza kire bunge ya nui kwa arena mainyo kire itumurungi na butatere why kuenga murandi wa governor ibu akambere nchogere murungu kathu mbuge murungu ayukio kumye bunde na nchogere mureithi wa Nkwene ngatho ari nontu na mndu ucio kwa na bara bathikirite Meru actually MUTEMBEI utikura chiaringwa tutaringire nyakura ala nontu uti muntu opinga amantu ang'ombe utopinga Mheshimiwa Ntururu ari agakwira uti muntu nyomo opinga utwa nyomo opinga murandi jujo kweberua kinya baba sabotanga bana utwa nyomwe ebari kunte komekari ba agini utwa yopinga nyomo nontu basically murandi jwa puri wamba na jai mantu ngo expect je ki next report ya ondita general nontu mberema ngombe mureithi Meru are ore no kuona ngombe ira ciaja nawa ndendo mpa vario ngombe rombira ketha ni kinyitie 100,000 ngirie kana kanyomba kale kakuja ngombe kinya konde ndo ndaithira nontu tuikune iturithe ya ngombe enya ketha ate awe mutario mathabu kinya mutuju aku utira ku approximate ona kanyomba kali mbe jingana kanyomba kala katumba kwethwa kengirie kana poja ere tuekurukie mantu cia ngombe twakurukire 50,000 na tutakurukie mantu to ita live animals utino twakurukie kakanata ko ngwanda ko nya supply ro supply ngombe amenye thinene tiambi jinu ethanu wakureta kakanata amona ngombe ethinene tigwitikio ndita control of budget akaria akurukia no ntuvuti utino yandiki ngombe na caution badatu tugire no monka ngombe ji ciandamane na policy kuguruka ngombe na distribution ya na policy nikituga policy no monge thirereo kenda tumenya ngombe type ire kwa ngombe inaikauma no kaewa ngombe na after mtu aewa ngombe ikomba kuthingatirwa atia na tumenya economic value ngombe unture nemwe niriku so tuenda ithira na policy ko as long as itina policy jo murandi ndendo na live na twerwa ni milioni 17 itumiri cia mwaka jura yonge jwa thirikari lakini menyithie Meru tukaraitha mwe kuja thirikari na arua budget ire ya mwaka jura yonge 2022 2023 utembeca tiu ciekeriku utunga beca ngombe ciekeriku so kuna mantu aja atwetere mureithio mauku tutukua tu mureithio mauku ti atwetere araithe bo milioni 17 na bure bokaigwa jere mantu jange jamanene so mantu ja ngombe tutikurukia menyithie Meru arari tutikurukia ngombe nontu tutone nyi economic value na ngombe na tutukumenya ngombe ina ikuma tutijinya ketha kaiguri cie kwamwe tutukumenya procurement nyire thithirwe tutone tangasi eitere gretu ba manyina ama inya yauma rero ti policy area thithwe ithondekwe utare policy tutugite policy ithithwe why policy now policy na ino ndo ngombe utumba ngombe manginyo na ngombe je milioni 50 the first place na nande ginya kwa tuwe jare makosa jare ya tumba kuita kuthithia to make a right so ala to ari arezra kuna makosa au no to bati rectify na to ugeta no monga policy therereo
But there's nothing less than police no mongethire. As long as police itio mtoro supply ng'ombe thinene, mtoro kurukite ng'ombe chief officer thinene, mtoro kumari ng'ombe kinyoe thinene no tunandi antu bonde twabathingata na ibamenyere itu. Right. Mheshimiwa Ntururu SG wa kiama kia bus Boabi Manyara akiaria riwa ibutiite basari ibutiite MTF buta weekend njira ibutiite mirandi ya kwenja rui niki giratumire bwenga murandi yo ng'ombe yake na butia mirandi ingi kana kabronde maybe ni murandi yo kwethinga vana popular mashinani aibwaga Edward na ibwaga mukario ntima wa staro ri ketheka na ibwaga ikanya kara bampere ko gutumikira ngigwate mugambo jo jaku ngwitikia mbuga nongo correct kidogo ngwitikia twethe substantial secretary general kya makiambas ndo still kwene gambari kotini andi ndi adira mbugiro tumba kethaga chogo kana gageta buru tuka batamu chogereja mumeru ngigwatira u senior mbere atigirire policy twamititie niki policy twetitie kienda tukamenya mtoro kwa identified kunenkero ngombera process ire gutumika kamitira abanganirwa angania nto mugwanja bathura thurirwa atia nonto mantu jajo ndeno shiri nikyo auditor general ena question nakinya nake control of budget twikinya ku release rombecha ibweta mbe bugataria control of budget imbiongo ekwendekana na nikyo tumbugo ikite gikiaja nikyo control of budget otunga mkono ki program based budget kenda RIC kwa account rambecha iri tumikite policy iringithura irio iri guide na tabo selection committee era selection criteria ya committee era gatumira ni kenda mtoro kwa identified kujukia ng'ombe kethura viable kana te viable no tu iri policy framework iri nenkanire economy the economic value ka value for our money the 17 million the 50 million yonekanio etake mwananchi gweke guchokia nkigwatira u kwe mukarion Tima West uroero ng'ombe de gavana etane na kya muitari kunengania ng'ombe aero mtu utiona a blind person. Now when you give a blind person ng'ombe ndu akamenya ng'ombe unyene rangi iriku na gwiti otete tutareka and it's good gutethia muntu but mutethia na njira iria ibatarite na ndio munengia ng'ombe ithino mungera nontu agasika assistant muturi au atori bakareka kumutwari gutwira ng'ombera ng'ombe take gakwa jere kwira thwana na muthara police framework iringetetheria kumba kuthingateja ng'ombe uchi akwire athwana na muthara but to warrior department boga ibasa ni the veterinary officer but basa ni the veterinary officer gwita gutegera ng'ombe ria ite kuonania majukumu jao ijeko kana unge bakuga iko ownership thirikari ri on 50 mtu aka on 50 eu meiro ariero kanywa but maukune kuonania police iri kana thirikari na share 50 no ro nenkeri ugathiata ng'ombe ubona muntu roera ng'ombe because chair wa agriculture David akiwa county government barare kunenkanira marito ya ntu barabaero ng'ombe why follow up kethire kariate ukagutha ng'ombe tikumenyi babaero nandi ikedo mtu atitie police framework kije nontu ugataka ibaregete mbe kureta marito nontu bakumenya former chief officer wa agriculture one Victor Akwalo to mwitia ambere gutwarire botho kundene mbungera na ija kwena some allegations ng'ombe ira chieta mbere chianengana na arua thirikari ke ya murango ya nyume kagura ng'ombe ira igachoka kai na ng'ombe ira kwa worth 100,000 ng'ombe ira nengeri mbeche iguri mbeche nyingi buru ingiri 20 nonga nes baturi nara kanan bakurethia no bagwita but ngichokire mugambi Manyara yendo babati kwerewa assembly the third assembly Meru county batu tote gwetekania mantu ja kwira wanakanywa kenda rira tuka accountable ke mwananchi twachoka tumurify tumwire ke police framework irari ng'ombe chiendekana ni arire ta police framework nekithura yaganirite na mataririe jetu kana batu meitu tuko report ke mwananchi temugambi uko report kanonge itu tuka report tu Tima West ire ndakurukie police framework antu ngania na ngani bombere kwa ng'ombera andi tutirege tesiasa ne turi nyanga bana uga tugire tugeto churira cheche okoria tumwiro tugeto churira nendere kweja na chesandi na twatwitire mwananchi ngoge ari assembly fair enough no atia mbongere kidogo mantu yo ya wete list twatire list ya only member committee agriculture na onu evacha nturunu evacha itwatire list yo na ya karata yake kureta thinangwa na kumenyithia bwana Kwaru former chief officer kana ora athendoketa at this moment but then option
kabareta listi abaraka kuleta listi bejura twathi abareta listi kenda tumba kuthiuruka asa kamite tuthiuruka na ng'ombe wire tuone state echio na uchi ajani na nya oro ye tuone tumwana raiso uraka na tuone getha ng'ombe wire okana ni itio irona mburi ki chiethara nona ala yomba kutha ni njire mwe kumaria ekuya mbecha ni kumara mburi chiramwo chiathi katharanwa chemburi 50 buko wangu mburi 300 ijira leo chiatharanwa so jo imantu thumba gwitikira so nya bara gitangu ofisine amanyera bakakenia master beja kula thina nontu atutirite kinya kubungwa gwantu kule please antu bamebe na kuru bete babetherete kwa onja o bakathia mantu jara yatibati kuthithua ndene kimbeja cia thirikari. Wow. Now on that point Mheshimiwa Makasi kwina issue ya MTF it's a very pertinent issue because ibo akulukiria mbesa tia wenji bo barabara tia nankanroki MTF na MTF wiburira bokiwa mwaka thai itakinya mashinani imbi bina thina na MTF nonto governor ure uyu murande efficient yo kwenja barabara maturene na andire point yakwa na akithire bo na mbete kuenga chief officer warons urokwirikana mwaka thai na chokete maybe modire bokimenya but kuringana na ripoti na choketwe I don't know why mbere mankuire bana Mutembei na muthikirio wa weru ari uni la assembly rengi na itwari na governor Kreito na itwari na murandi juju wa MTF na twajo thithirie mwaka jumwe twajo ingajo alema na inda ugite okarinya mbere mbure yura mbechira twajenerea tuna governor Kreito ki MTF mbuga chiari magnitude 200 million ndo Kreito akwira ikiriro kwenda kiri MTF lakini mbecha che one financial year ngugiche one financial year chiathukirie 3.5 years kulita na jaja kwa mbili ndaugire ngugi yaewa ya 500 million 734 to be precise actually 734 million ndo wangu geje kayukia eternity forever utakanandi MTF no mongo bare mbecha mbere kianda baita ngugi na embu ago tubecha bara rumbitwe bathiuruka benja barabara tabaraba ya gwakwa kigene nugu yarimirwe bakirongu ntuti mbecha bara nengero na ndi agwitite kura barabara ndene 45 once mbugira iti mbwa ni 10% agwitite kura financial year kathira June ko mwaka yo thirikari jukathira uthengu gichiti cha barabara ithira ndene ya county ya Meru kethera contract ibaero contract omwe waku unge wakwa unge ondi nenge contract omwe na contract ate ambako lo mbecha contract itangukia akeja kunda imbecha governor urabo chamukia barabara na contract no mona kuengo atengo gene engineer bare nabo office yaona ingogero ko bakuita na inspector ba barabara ba yaku akondo to inspector ba utengo ge batore kuita ke tho tyo baitani ka batu babunga na kawera ngabana nokua barabara icho samukua ngabana kali engineer abati ku advise on engineer barabara yona engineer kwa tu ko mwira ngoge icha mukaua abati kubuta engineer on so jari manto ja muromo it's not true utomba kwa contract baba Meru abo chamukia barabara abatore kuita myake contract baba leo ngogikera baka ngogikana ni antu ka credit oto tomba kwa ni kabo chamukia barabara so manto ja MTF iketha ni another scandal so there bukona iketha ile another scandal ndende ntuko chitikoraja nango na kumenyia kariba mbiri mbure ya kaura putomba kuma nyomba barabara yo burona ya chianjwa ikeja kuona mbecha kaire chikora maiga imwali jwa tantatu nale so bwe tayari barabara leo kuona ile mbi la itomba gwikora maiga no mbure kwamberia kapo kambia with us monga mbureke Mheshimiwa ndo kidata nko na barabara ichinje kwaku what's the problem iboga indirali barabarene na ituthithetie na tukenderea gutetera aki oni personal inkendera gutetera aki Mukarion Ntima West buringi kuro Ntima West niki Ntima West tutharimi na tukwenda chokire Mheshimiwa Raim Daud MP wetu nkatho muno ngogere atwitirite he has done a wonderful job Martin nyanjerera bukuja nyo gas station yiji njira ndetere ndakarande kwa Mheshimiwa Raim MTF itobukiangambari jayo kando ukagwathania MTF na Mheshimiwa Raim ngogera Mheshimiwa Raim aitite barabara ile kuja station ya Weru Mheshimiwa Raim ndetrenda mukadithia nthi na mbira ejenga kuthithiria same case ugatonya nturene na aja barabara ibuko na Ntima West ibui Mheshimiwa Raim ndetrenda karande nwe na mbitikiria na mbigwa auga antu baku nkabathikira na nathithite nikio tumwiri bwaga MTF ibejere benja jo makasi akuga
ona bakonje ndare one of the first people na ara kwenjirwe na ngabana mbuga kari a perception atienja barabara ire arwiro ntururu ageta gwonka but na ndiri antu bako batandure mbita gwonka antu bako badhure benjiro barabara bandure barabara bandure kenda mbita gutata na mbalo kiti 8 million barabara ene na barabara iri kwenjwa itu aterete chikira maram nontu kwa ni utenjere kurugura timo esto utenjere rarugura achire njawa chigredwe na chikira maram na ndi bejere benja atuma mutano babonge utaendu in kiongozi na munene Samaritan beta njire ntongoro specifically beta ndumira no bakiwa ntururu na atiye kuthingata na marakta ja MTF ndera kuthingata na marakta ja MTF no tuyo vasai ton kuthithia na no mongambo ne value for money irende kirara bakwenja batigire na ndi barabara ikariu currently thaiji nikyo ndira mwire governor njire ntongoro guka kiumia kingi kimwe tithiro gwikiro maram kwa urambure ikariu anto bara tugikia factory ra kawa anto kawa na negatemba kukinya factory watu tukureta residence kuto dire kawa kau same case tu bara baika area ndere bara ira nyingi yundira area ire MTF dite utimara mbaratura ande batu tumwete utimata mekiume kimwe ainya Meru bangi ngoboria wadi ningi gavana ukaya kuthate thotura mara mkiume kimwe mbure kiura tumare nya twetakiwara residence atwire na atia kwenda batwi nonto tutumba kwa allocate mbecha thirikari national government nyukuririsira mbecha ikeja nikitumi ogekira wadi thatu akimara menyekite thaiji mbeu ekira nyakist ino aguthiunga thiurunka tukuma ni interest kwena cha nyakist na naranjire gwita gwikira abo central na tutikwerwa kethra antu bara ambecha chietu ire kirio kwao ende twire mume uge gutha mbecha chia wandie kwichi tichekua wandie bara bagwonka ukamaka program based budget nejite tukandira mantu jo methene aria tu gambuga oni nontu kitumkenge ngua MTF is come mheshimiwa Antururu akakura the last financial year 26 wards including one dia kwenkwene itwayo ward 70 hours cha grinding and marming lakini 26 wards itomba kuona maramwe itomba kuona grinding na hicho MTF uniyo ijete ongerongo ngie 734 million o MTF yete kumba kuthiria ward cha mathaa ndene ya ward chietu na kinyani njokerie MP okwa nkatho mukariyo nkwena tu barabara tu kuona tonga barabara ya kuuma nuguku na makigene ira injini ni MTF barabara winge chionde bukona ithithitwe ndene nkwene ithithitwe ni courtesy of Dr. Shadrack Mut MP ogwetu Southimenti na tule MC ba Southimenti atwire tumwire tumwe preference barabara ya tukwenda tuthithiria ritumwe at least na bandu akendera kututhondekera barabara nyingi so inyani ngumuchokera nkatho no twa kwithira ai mustari wa mbere na ugire barabara chionde cha antu betu wacha tutengeneza barabara na ututeje muno ndene ya barabara indeed MP baba ingi kumenyibo gwatana na MCAs bao wapa twade kuthondeka tu barabara tu no kwina issue ya alcohol board issue ni drone speaker na MCA Kirinya Mwenda bakiwa board yu ingwene giutatena watho bat kwithirete ono nto ibu ikire bill na bill ranga vane kore saina ne tugwisa lapse 14 thai ibu etawatho surprisingly enough ndina mheshimiwa Zendike ya ntuko ya Jumaine after ikuwa bondi we yoki utatena watho irio bana bomba ikire memorandum mwekwa kwa changes bako ndapo bwethwa 14 days idirere urendo mbere mheshimiwa Kinyanga vana kate na legal advisors bo mo advise ura bill chetandene ya bunge kwa gorio no but then the advisor ngi kwa advisor Mutembei ndi advisor mwega muno number 1 lakini oro kwa advisor no Meno the advisor mwega lakini kwa advisor oro kwa advisor just to for formality formality tukienda kwa na counter attorney so no I will advisor no tethikairi advice so utavunjika shingo tu Mutembei to clarify tutena counter attorney as we stand for now Dixon Munene is the legal is the CCM legal and public service. Attorney kago serve tu kago jukia kago should you say kago usurp powers ti attorney kana kago jukia mungoge attorney. Ugere kai wengo ugere ate ku serve at on record ugato attorney of county government of Meru. Ande tutena attorney au ende uno de nerato ino Meru kama no rato enwe. Na ande kiri advice economic political Bobonde nabo but nande no kata nyaligo wina
wakili ja munene wina advice aba oligo ungi, how do you make such a mistake ogogetera 14 days collapse tia bill ureteri consent o tsaina kana uchokia with a memorandum me arire kana neo abati uchokia na memorandum ki assembly akagalenda changes iji na iji but etere ntuko 14 kenda yani me thina governor wetu na sorry kugojo ka mtore umenyeretie yani we auge uria kwenda ni ugugeta but some things your excellency no mongethi ngatire sheria na that ro na ndikira muringire chenga ira rokirira adikana ntatine negathira ntuko 14 irio na ndize dike yakwaria amenya urigi ngwete na ndi bachokange but already ne dithite bo ngwete ke no time ka gazette as a law na ndi guchokia kwa after 14 days is null and void na bodere e office ni illegally barabe kuba menye te batu assembly tubaregete gavana wangu nwe uracedere kipindi kiu dia kolire tue but kwejara arenda gutimiza but alko bode office illegally na barabe kuba menyere muno ibi biratumite bo miritambira tuta break but there's a bill alcohol control bill ire ijite na kena tumba kunyia utumeri wendia na to regulate nyumere nchobi and then the larger Mount Kenya na bado specifically as Meru County nitu akarire ndena twageria kwa harmonize issues both tia baraba utumira bara bakwendia na nare kwa manufactured kenda tumba ku incorporate nteto ichionde ande ukaya kuthora governor mbuga ategere process ira she is used to kupuza assembly na no wa hereditary tingo gibawe me atuta to MCA ande watina na to MCA tu ande to kurukia sheria eu atatina na yuge kana to MCA tu tukathithia ande such ignorance ne kamulid to mantami na dikira advisors bawe sheria ni andino kumenya deputy president of the Republic of Kenya bwana Gachagua na bwa watania president lakini meathine muno area anchobi ni ndene ya Mount Kenya region so deputy president na rikirite njara cia mantu na ja muno na atichoka na nyuma so na ngwira nyaga cha kuibwaga no ntu nonete Mount Kenya kathira so mbere unethiritie ntuko na whoever baba office-ine on through roka uga sign anything amenya ka labo because now they are in office illegally. Wow. Denda tuke kanyaka ture marando ke biashara tuchokin kwenda tolelia mantu ya industrial park ingwenda tolelia mantu ya Wijibil ira yiteti kuma 4.4 to 4.98 na kinya mantu ya health ndani ya county ya Meru. Kati break ture marando ke biashara tuchoke. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Imborera bukiruga metwete kwereka ni muntu akangwata gonto ke director ana bakureka mutu jitete kwavagara ndabwirire ata manzo ja kuruga nkimete kavagara butumere maromba butumere magic within 10 minutes ndienda nkime kavagara na bwe mecheta na botenda ka kugwirwa ri ni kiribare bejiraha premium kavagara tigenia na bagwirirwe kavagara usiseme unga, sema raha. Ugima bwaku ni utonga bwaku. Mayo Medical Clinic Center ireri Janiko House Meru Town nandi iturugurite Rwangiro Rweru Maua Town akwena Maua Methodist Sacco Plaza. Turaja gutungatira mathina ja orthopedic na spine kire ana na ntubanene amuna gutungatira deformities, infections, bone tumor, fractures na jangi kathumba. Nkurukikuri na physical rehabilitation, laboratory services na general medical conditions. Turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Jumamosi kwa mbiri ya themo sharukiri mwanka 12 shogoro
igoro ukenda gutukinyira no uturingire thimu ukurukira na mbeji 0704119632 tukagutungatira ende murungu nawe agakoria. Why Meru Heights Luxury Apartment? Experience the world of Meru people like a local. Stay in a home, not a hotel. Whether a single, a couple, a family, or friends, Meru Heights will provide it all in a nutshell. Set within a walking distance from Meru town and the Greenwood City, you can experience Meru beautiful sceneries, facilities and services as you live in a luxury apartment surrounded by evergreen scenery. It's strategically located 1 kilometer from Getembene on Kaderi Dhongo Road and along the bypass. At Meru Heights Apartment, you are assured of sufficient clean water, 24/7 security, spacious parking, and ample outdoor space with an aroma of different flowers that leaves you more relaxed. We have well-furnished 3-bedroom self-contained ensuite with a natural surrounding that gives you a cool breeze, fresh air, and a skyline view of Mount Kenya and Nyambene Ridges. Call us on 0748 663 210 or email us info@meruheights.com. Meru Heights, the home of your unmatched comfort. Sugar, gas, and the crime rate is high. Hii ndio Mushenea daily in the bustling hood of Omokavile. Although wengine wakiwa na superheroes, sisi tuko na super hustlers. I hope sugar daddy wako anapenda mapengo. Cut to the chase. For business to thrive, crime cannot survive. Prophet Habil Olembo na World Healing Church Meru wanakualika kwa Jumapili 3 za vita dhidi ya mavazi ya uovu tarehe 24 na tarehe 31 Machi na vile tarehe 7 Aprili mwaka huu, ibada zote zikianza saa 4 asubuhi na kuendelea. Njoo na wapendo wako mvuliwe mavazi ya laana za ukoo, umaskini, magonjwa, kutofanikiwa na muweke uhuru kwa jina la Yesu kupitia mtumishi wake Prophet Habil Olembo. Kumbuka ni Jumapili 3 za vita dhidi ya mavazi ya uovu Machi 24 na 31 na Aprili tarehe 7 mwaka huu. Kanisa la World Healing Church linapatikana mita 100 kutoka Gakoromoni Market mjini Meru. Kwa maelezo zaidi tumia nambari ya simu 0728 560 960 0728 560 960. Usikose kufika. Holidays ni chakumarira na gukenera amwe na achore na endo baku. Entrecot Kisima ni egukwa ikenero giki na kunganirwa kwa mwanya. Stage Entrecot ni egukugwata ugeni amwe na achore na endo baku areo gatungatura na marija tikuinyiria mu bukojo waku kirantu kiumbe na ikundi. Njoni stage tukenere tuire tuthongija chicken, beef, lamb choma na bingi kathetindo. Kuri na garden yetu iri na kanyaga kanene na riera rithongi ekumarira unogoki. Turi barabara-ini ya Meru gwitana nyuki na nendarika 25 akikuma Meru na Isiolo na 35 akikuma na nyuki. Nuntu bwante tonkuruki turiongire kana turingire thimu ukurukira 0700 777 707. Entrecot Kisima, fresh, tasty and homely. Bueno tuweta na mbere kurumira mubango yo arwe siasa ntome ntumiri ithatu kwina Ruz Kigunda ariwa kabauna tuntongoro yo barabara kukinyesha ni stress tupu shondo work. David Cops ariwa Salimia Makasi, otherwise Governor Mwangaza has really bezoned our money in our county and I think we should take an immediate action. Kawira must go. Kome Antuna Kawaso, a blind man is not supposed to be empowered. What kind of reasoning is that by the Ntima West Ward MCA? Is that how he views the able
born differently people. Now Fidel Megaboy Kawelu Edwan, the only gospel I'm spreading currently no other than action. It is the time I separate the truth with fiction. Thank you, very important. Spread my gospel. Right. Uncle view the people differently different. Adi. Oni orambugire nambugire mtora blind. There's another way. Governor mbago empower. But teo munaenkera ng'ombe whereas atio mbago me yako ko into bimwe nyamwathani wengo atio mbago kuthani be mutembei. Akona gintu kiu gya kuretera thina. Nandi ukaya kuthora onimbuga for example ntena njara. How do you expect onintwira ng'ombera? But there's a program mbo createra egantetheria kumba kuita nambe na uturo bwakwa. Na thirikari tebangana ya mantu ya kuja kuthangikia muntu. Ko na ng'ombe kuja athwana. What happened? Mtora atari na munda yo gutwira, mtora atari na mbeche kugura ng'ombera mutu, but you telling us you empowering murithio ururithite ng'ombe. Ibeije the expense ekurithia ng'ombe mwimbiongo. Ikabanya ochurite mtu no ichuika na nguku, other than kumunengia ng'ombe akagura ndirimio, ng'ombe akagura brand, ng'ombe akagura chumbi na tena aria gwita mbecha. Na wothi jathirika rote kuga kumutethera. Na ndio kuga anga mtu anti kwenda mtu webo different rate no, it's a wrong perception na ende kwenjira we program ingi antu babo create te program ba create program ile kabareta de nankuruki. Right. Now Mheshimiwa Makasi, now let's come to this. After report ya Auditor General kuma the executive net is on reports it was 750 million kure kana ichurite ite report in account in Meru. But Babure County Assembly, Ibabu to Mutembe, Samudo, Timo Gains, Iburi Tengare million Kende, Teo, Buena Mizi, 9 million, Kinyayo, within a theory, Nambeti allocated. But Donna Speaker, Kiwa as County Assembly, Boeta Continental, Betty, they are an executive, Tebabure ambassador. So let's come to this. Why do you feel report here County Assembly? Baba Ruterungin Chamber believe on me defend from the executive, but Baru Babu to me the best of Ibaga Motevera radio, Nara in the Meru. Krango Commedia Meru Naroni, the assembly Kuga 750 million is Ulite. Ututo Gerato, I did the Senate of Ambecha Nikura, to Tena you could on the tangent. Oh, on the tangent, you could around the tangent. Radio Mokuja Dricali. Mogu Ambecha says 750 million is Ulite. The assembly Guga. Secondly, Kenya executive bagadia ku defend mantu ya mbeje nya bagadia ku defend naja narabari nya tumeme na nae itepatedia no monka gavana nantu bawe pete senate bele tuita no kairi pa no monka pete senate nantu bawe pete berese 750 million tuerese ni mbeche yonde tauga tiko kana ori tumirite tuerese ni ora cha tumirwe so na sabari ngia gwita wa senate Berinya kela mbere safari ingia na safari ingia gwita so mbecha chia kirambo makuga mbecha chia assembly kirage mbecha ri tumo assembly mbecha chia mona Nairobi kira mtu mredio wewe abati kumenya mbecha chia mona Nairobi chia chia banchi mochia chia kwa kiri county treasury chia toja county treasury nirio executive tuma mbecha chia assembly na assembly teka ero mbecha chia kuthithia ene development nyomba ere abati kwa assembly abati kulewa ni executive ibo baraga na ibo the procure ibo baraga assembly speaker na clerk na bi utino bitango ke kulea development ya assembly ko na nde ora ayubu arauga no mura kuga na nde nchamba mbe abati kiririe bobera executive go mbeza boyite ira chiali chiake no te speaker oraga skoi bai ku mbeza chiurite ko getha go chiurite na ni abo bakagwatwa bathitangwe o speaker uga pereze mbechi iri tiariwe ni na bariri mbechi onto teachi ja tererwa executive so mureithi o weru na menye Meru audit general araugira 751 million ichi then executive we Meru ichi ile ira batiguita maendeleo itikumenyekana na riri na iketo dumtrogire mbecha cia Meru ikandika na toothpick yu utechiringi tugatiga eteri na etete Chionde, na office of the governor, chionde tukono mongatu andika mantura mbechi geta kudidi. Ogira tumaira. Mheshimiwa Ntururu tukari mbese yu ripoti ni kuona ni ya
county ya Meru ni tumirite mbeca na absorption ni bwithikite na ta guti kuona absorption ya mbeca ibu ndene ya wondi chien Edward, muchungu no ugire if it works like a duck, cross like a duck, definitely it's a duck. Niki tumi baka tabaita TV, boge assembly ni it wasn't, but it wasn't us, it was the assembly. Beche ijire, the accounting officer, or county government Meru. In arari beche ikiora. Beche assembly, but it's not autonomy. Utinombe chikuruka assembly chia speaker to mandate ekure mtu ngugi answer system iraba kwariria already been a papers ni ki answer system monka na rueteririe bura bongo ibo atsaini kuga mtu na ari wembecha ibo ekiri tiki nyombe we gwakwa yakwe but na de ekinyana no ndiba kona kwa piece mumero ka kuringa kipindi mebo andu baiba nduramo na kipindi benda kona nya bete ara baite bataririe ikyo wonere, and sorry to say this on air, minister, department embeja finance. Be badia presentation embeja chia madhabu jao ja department finance. Be jirara twali gavana baringira dimu. Aberan debo ndo bichine daiji utike butita go present. Nande kenda beta gutariria na nchamba mbete bona backup ekuga assembly ni yetembecha assembly tena mbecha kuya bobongo executive ibataririe mumeru be 759 ire mbere beja kugwatirie kuga nga assembly ngabogo it wasn't me banenganiria murigo. Fair enough. Mheshimiwa Makasi wage bill ni kuonekana gavana Benato ambire gavana ya na abudire monka task force ya kurita ghost workers bara wembayo antu bareto nyeke no stadium ngari lete ile konao but now iraonane the wage bill kebalunete from 4.4 billion to 4.98. What happened in between now? Kuna thina mbere mambere mureithio onkuene na ari na gavana menyani senate no monkaija kwa yuga 70 hours chiako chia last financial ina jetire MTF ini chama ni ulima ndande na county assembly na manzo yatu kuona kuna ndeni magegania antu bandiki baba ingi antu bandiki nyapatina maratasi ndenguguro muno to thirikari nene ni raugire antu bonde batina maratasi kabe na maratasi gushi ya China ya kwaja ela bo mengugine kana bakariku bapatoe bari na ginya ba umano monka badinga to bari mbecha so winji Meru ni tete muno sana ni tete na half a billion actually 486 yes almost half a billion na hithi na kiri county ya Meru no ntumbiru gaitio uke kare mbecha chia maendeleo so reason imwe kwe manupero eji ngumenya inyondeta wango na ndia mitegera manupero eketha ina issues thikari ne ugire according to PMF manupero yabatiku utumiro ndene ya any of the counties akiri Meru monga na arua itukurea 100 million na manupero antuti umenyibao bakara wabecha in one financial year itukurea 100 million itu umenya kibao bakurewa so turakurukirie mbecha nyacha kugana cio thithia manu ya kuikira ndata yonde itingo ibangana be county ya Meru imbecha ngana bale yago ikandere ku department iri ku kwenda antu nande I think grindi nyakira kiyanire na ngavana baba ingi tutiba iji I think ngavana abati kuja na 43 employees lakini nande there are 120 something employees ando ya bamzungu menya para te ili chongo stu wakas bamzungu. What do you mean? Bati andikithiri kana bati na baruga yucha kuandikwa na ndeba ibukyo jana iro na ukamwana mara egiokolea mara ekibeite na kurumana no kwa antu bati na portfolio na baye ngugine ne bakurwa na the manual payroll so mtoro ogwitanguge kore antu bana na mono payroll ndene account ya Meru inyamo menyithie thinene na ena risk na ku risk kugwatwa na gwikwa guthitangwa na thirikari ugire utimantu ya mano payroll reto ena mutika ntu gwingi de band defender budget mutika ugire ni only 10 employees by kimano payroll so tamoria 10 employees bakurwa 100 million then kuna wamba bole antu ale ko so kamiti yakwa igwatene na public service
public service bond tukathithia in the next 6 months twakurukia mbechi. Thank you no tubokuo imbi Madam Virginia kuingira ngwine neo thina u ukuona governor ate kwenda muntu kuthingata sheria. Madam Virginia gakumenya imbiongo ikwendekana alidete the public service board na public service board ite tayari kubenda kenda governor metumiro ya kwenda pana kenda mwira tutumire sheria governor no arenda kuja kumanya kwa na aja kenda abachania nto baura gako bachania kin department ira tu na chonda yana account ya Meru department number 1 ira ije ne ata kuthithia it's a public service board na nto bau ngobera kungure no tuboy bari tango ke kulingana na sheria so kira Madam Virginia ku auchurirua kira kungererwa ikwetho teno akwanda kuna sheria ora sheria ekuga teno akwanda kuna sheria aliuga sheria thingatore bati kuthingatwa antu tiomba kuira kuga antu ibandi kuira andikira antu baruga ati bandiki. Fair enough. Yes. Mantu ya health dhaiku na mugomo wa madaktari kuendelea na indironere kinya madaktari bangi na bo ibakuwa bakagoma in the near future. Tomi paruwa thirikani irete kuthiatila maybe mendikithio werba kwenda promotion kuandikwa kwa interns kirisibitari che mwingi now na complain bakuwa intobire botumire hospitali bitekwana ya for example ibware kirisibitari ya level 5 bona ni ora condition ni kari sector health imbibi ambete mheshimiwa Ntoruru twithinene na kiambere it's good wagnora tuna thina nontu ntukuiji madaktari bagoma tukuijire iba pele katase to both the office of the governor na county assembly Meru but bako ita office of the governor patona nyamuntu moko barire ka ko badikira. What do you mean? Betere ara mearira ingwa na be askari berwa do not allow anyone kinya muntu mo representative wako kuruka ngeti na obitiera ne eto public ira tubati okuruka ira tukwenda teto irigairwa because I have a reason gwitara na baba teta be antu bando imandikithia bya wetete kwira governor batu ni ojo nojo tukwendikithia niki tutathithirwa na kwina agreement irereo bago kinyara baingiro meari be ya assembly twabathikira na twabera what is within our reach na sheria urekuga batu tuka implement. The next day ba mau beta kairiki obiti wa governor eto tu abaingira meari the second day na ndiri antu bare ana no bagutethia ki ugima bwa mwiri bwa county Meru how do you ina kuona nyaga ati chakora gwito bathikira na nyo thine atukuga mbere tu ino nontu ija governor atikwero anteto ichi and this is the basic thing kinyake ya kuthwatekete to kubongera muchara antu bara kanyo bathikire ugo mararamisi jao otherwise tu itakuganga no kunenganira for example inde jira kaitwa atariria tuguita ke million 20 ra batengete cha mibire gutuma ndugu ya wendo 20 million iri tweberie niki ndo governor we yani tutukori kipindi gikwenda kurugara ngurukie ya kurika na cibita jetu itina ndawa na ugataya ke mtandao jwa we ntuko chionde atura kuga jana ru ngone angina ru angane goro akiuga uri akuthithia kaenda kabati ndawa deliver unit team ire delivery team ire wanga deliver nga monitoring itonge timu nene Samaritan ikamata box empty nire nyingi bamba idaro iku utinda achieta na beta baringa ke nyomera bicha bakera in charge oro ita dispensary health center ka hospitali ira ali ke baite explain uge kwina ndawa no ntibo bo mu command ende ukiuma u akariba ntimo west bageta kuchwa ndawa dispensary ke anjore ka ndongo bate kuona mungana arua it is paining me dispensary ke anjore to kurete equipment bia laboratory mungana arua ngabana na bima mitio bichine kwawe aitu agantu kwira keja kubirete wengwa. Fair enough. Mheshimiwa kile kiure yakwa before time withira no tatu kumatunda time mwanto ya basari imbonere MCs colleagues baku Mheshimiwa DMK Mheshimiwa Idaiba na Jim wakiwa mwankadha hii mbecha idati ya bwakulukire sia basari gita kinya maskuru kinyari toba university bomba kinyaba mo semester sio bomba kulifana nto batena mbesa na baba ingi kaba sponsor wa na ngavana mwakadhi atarekeria mbesa. So what do you do say about this? Kuna kiao muno, kuna kiao na amanyide mbere mandaktari
budget yetu kuthitha ngwitike mheshimiwa yu bia mutiness itubekira mbeji uchi manzu monoja promotion na manzu maingi ja mandaktari tukwenda kuja capture na tuja kurukia tetu tiga mbeja chiepu na health chito tumero bui twakurukia manzu ja kuba promote kwandika new nurses no ntutu na need assembly ni akathire Meru manzu ja ungavana atuba kuthitha ni je tuthitha nonga arege gusaina basari nio antu betu ibaririte muno no ntuko cionthe MCA betu twedingirwa thimu tukiura wa ambassador iriku na kira mureithi wero abati kumenya tutausishwa ki mantu ja ambassador monka thai basari tomba kuja kaunti ingi ciaja ni ambassador ciao igita na cia kinyama chukuru na Meru nande utu tutijinya ambassador kaeja no ntiko meketha ngavana eterete eja kuthiuruka wondi cionthe akieja na chekiuchi ambassador but what I know ngavana na menye ana ba Meru bakora thina na rauntere August check check na getha chukuru itena mbecha ri check na launch the check na launcher a major one the other day mbuga I think it's too lakini itakinya tutumba kuthere ghost check as long as ana budget ikinyete chukuru tutumba ku ambassador ni ngane then kuna 10 million twakurukite through assembly 10 million each aleje ukiotwana twere kana to from everyone need children kendi batete kuthoma kuma form 1 monka form 4 total scholarship mbere je unachinya chiurite tutijina chietire kamiti ya education bali na park iba kuthingata nacho tugenda kumenya ketha mbechi uche umire ina chietire muntu chiabati kurita kuthomithia ana ba Meru. Oh, fair enough. Mheshimiwa Ntururu Industry Park indironere mwanda ithile mheshimiwa chuo ibarana bakiwa 350 million niro ageti yakite na kanyumba kama katiururi ka Industry Park yari yojure na mwaka ni 2023 2024 ora wakarikia Industrial Park county government ere commit 250 million to receive another 250 million bikiure iti beti uchangana chago complete the task work Industrial Park. But what has happened? County government ni itoitere budget ito atengere twarunga manzo yangi jonde twamitenga an emergency fund 250 million to muikira. The national government ekira 100 million uchi 350 million. Nande ito kumaka mono ito rabora yitorora yenya department of trade na department of finance keleza. But badi wa nyabongo batikuerewa kwena to slight adjustment ibakonda an addition of 19 million twabore uke kudura 350 million gogere itete iwakarweko na that ka store then 19 million nyo igakata ka ne kunyoruji nande kwena thina na officers para in charge ibamenye mtu akamata mutaraba jwa ntuko ekinya bakauga anga gavana aliuga inabukite 350 million iwakarweko kwaki kinyawe ngom Edward inyoti je machabu jaja ukero hii milioni kana tiekiro aja werwa perimeter oli uchiakite wetikiria Industrial Park kwena wamba buliara kwena unkumane na ikyo boge ikumi round. Okay tuletere kinya documents tuletere documents cha itoko na BQ ewe ya ringi ya kuona ni even quantities imbiega tumerwa imbe chingana cha tumerwa netwete kuero scoop of work ngoge iti monkali ku percentage liko na imbe chingana contractor ino nduna ibaruga contractor ateo no ndwatiri imbecha akini twatengere mbecha na financial yakaitite kuthira ina chietere mbecha. Fair enough. Yes. Our time is up. Mheshimiwa Ntururu kiripating shot yako inkwanda wariria Meru na Kinya kariba ku Bantima West in 30 seconds. Oh ibwaga kambe mambira antu Bantima West ibwaga kanya karabu mpete ibwaga kumeria nyatu mathinene jaji ibwaga no tuba support yenu namba kishire bobo budget ira tutite kuthithia the program based budget into bienu tuibiekira twenema one by one na I'm glad itotete ko realize almost over 40 million irikeja wandine tutamenya the exact amount mongada iji endete 15 million iranga bana ikire na Meru bonde mbere bukaigwa bwino gwa anga assembly ngabana bategwitaniria otiko kirigeretie ngabana kuleta maendeleo otewandi MTF igwa ingatwa cheja chone tukachi welcome na tukabonia eje niyo njirere erairwa eje niyo erairwa nande kiragi otorigari kuigwa mtu akiwa ngano ndoteke gavana iketo migoto gotere tinto bi tuteke gavana ka tuke gavana mukario Meru no bati kona maendeleo jaku taxi ore aga gotiburo ore aga no bati kona value for your money tukabukaria turombereni na itugutikia tugakinya ipo siku. Thank you very much Mheshimiwa Kasi. Bwaga mbere muraidi onkuwa na ibwaga na mwere ndi umo bara MCA 56
bara betikaritie no monka maendeleo ya kinye nturene turero tukwa million 20 million 15 manyithia araithi bako bankwena na Nyamiru general ote MCA nyo mone nkarwa mbecha na lai murigi to chita nkingo turi MCAs na tuchite murigo nkingo twithithia budget tuchoka tunengere ngavana execute tutegerithia ngavana athiuruka Meru yonthe erugura mirandi lakini kutwike nkwene mirandi yo na ira ire abogeta east kana west na ira iri rutero rwa Nyambene ngugiri gwitwa wondine kwa na iri gwitwa nara na thu oni ntiaitwe so onte gamba ira kiu araithi ba antu ba koi baije ondo kama na uma na ntirumana lakini ambo meithia na maendeleo ya twitite kuona ni ja maingi na 7 hours uchi yako iteke chitathitho cha MTF imbijite twa ithingata na barabara ere kuthithua gara ndugu no twitikiri maandiko nkejo tuge ora twathithia but general mbira Meru punjare ni njega na MCs bara tu nabo the 56 of us tumejitolea sacrifice tu ragi mono na kinyato no tujite na mantu tukabwereza tukatubwereza na twabuita tubwereze ura Meru areri na araitite Chief Officer Kim na acho kirungwine Chief Officer na acho kirungwine emuchoro ko mono na mtuju ni ntije bire ngirwe na ndi arachokera na kira menyera ni mantu ya MTF omba kuthijwe tiri na menyera atikeyo mungera na ibwa mureithio weru wankwene ari ori murungu akuthani mesana murungu athari makasi ni ngwitikia ikugende kuri rwedu batambira Meru mbura kwatia kwaura barabara ichi tuitekeri maram ni mono ja kariba ntore ntongoro na tuikaya kawa factory ukaya kuthwanjirere kaurirwa iterekirwa maram na antu bamwira mwanki turi andamana ngabana athiage kawara kwawe gavana atwakire ndiri akwa to muikerie ria retu. Fair enough. Thank you very much Mheshimiwa Ntoruno tuba kuona kanya kweya Mheshimiwa Makasi, thank you very much na tegeri bango yo asanteni sana tuba kuthoenda batwe. It has been done and dusted. Thank you very much.